جێدەرێکە بەرپرسیار لە کامپا هۆلێ یا تایبەت مالباتên داعشێ ji dengê Amerîka re eşkere kir got 46 kes tûşî kolerayê bûne. Li gorî amarên rêxistina saxlemiyê ya cîhanî heya dehê mijdarê hejmara nexweşin tekez 46 kesin. Hejmara bi gûmana nexweşiyê 152 ye û hejmara miriyan yek e. Kolera li kampê belav bûye. Rewşa zarokê min pir nebaş e. Derman tune. Hîn nexweş di nexweşxanê de ne. Hizmetên saxlemiyê li kampê pir lawazin. Li gorî rêveberiya kampa holê ve xwarina ava gemar bû sedema belavbûna nexweşiyê. السبب انه مسبب تشيش كوليرا راستي بالتاكيد ندون ما اما قلت إن احتمال انه تلوث المياه يعني اوف نباقش به هر ام دي سجدين روشا اوفيل الحسكي قش زانن روشا اوفيل الحسكي تشي جو تاثير سر خلكي كامبي جي دبي Ji destpêka vê salê de rêxistina saxlemiyê ya cîhanî piştîvaniya xwe yê darayî ji bo rêxistinên saxlemiyê yên xwecihî di nava kampan de li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kêm kiriye. Ji ber vê yekê heya niha rêxistinên xwecihî nikarin belavbûna kolerayê kontrol bikin. الصحة العالمية مؤسسية دا دعمي ويجبو كامبي جبو إحالتي إيدر فاي كامبي هان سكناندن براستي تعدا بر الكامبي تشيبو أو دعم نهاد غطاندن يعني كسين كاني بو شوناوان قرطبا كسين إيجو كاري تندرستية كم بمر Ji cotmeha 2019 de piştî êrişa Tirkiyê li ser navçeya Serêkaniyê û kontrolkirina çavkaniya serekî ya ava vexwarinê li stasyona Alok ji wê demê de av bi rêka tangeran tê veguhestin ji bo milyonek û 300,000 û niştivanên deverê û di nav de kampên li herêmê. Bi belavbûna kolerayê li kampa holê bi sedema ava gemar metirsiya belavbûna wê li Hesekê heye nexasin got jêdera ava vexwarinê heman jêdere. Zana Umer dengê Amerîka kampa holê.